አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ይደርሳችሁ ይላል የሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ዜና እናሰማለን በቀለም ወለጋ ዞን አንፌሎ ወረዳ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነትን ለማሰስ በሚል ስም ህዝብን ለማዋከብ ሲንቀሳቀስ የነበረው የወያኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ ሐምሌ 30 2014 ዓ.ም ቀለም ወለጋ ዞን አንፌሎ ወረዳ ዋቤ ኤባ በተባለው አካባቢ በሚገኘው ደን ውስጥ የወያኔ ታጣቂዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በሚል የገጠሩን ህዝብ ለማዋከብ ሲንቀሳቀሱ በተወሰደባቸው እርምጃ አንዱስ ሲገደል የተቀሩት ክፉኛ ቆስለዋል በተወሰደባቸው እርምጃ የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ ህዝብና እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጋራ ሆነው ውጊያ ከፍተውብኛል በማለት ጦር ወደ አካባቢው እያጓዘና እንዲሁም ህዝቡን እያንገላታ እንደሚገኝ ከቦታው የደረሰ መረጃ ይገልጻል የኦሮሞ ተወላጆችን ሲያዋክብ የነበረው የወያኔው ቀንደኛ ሰላይ እርምጃ ተወሰደበት ሐምሌ 30 2014 ዓ.ም በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ 03 ቀበሌ ያስተዳድር በነበረው ከበደ ሁንዴ ወይም ሉጬ በተባለው የወያኔ ሰላይ ላይ እርምጃ ተወሰደ ተላላኪው በተለይም የኦሮሞ ተማሪዎችን እያደነ ሲገድል ሲያስገድል እንደነበረ በተወሰደበት እርምጃ በጥይት 4 ቦታ ተበሳስቶ በጳውሎስ ሆስፒታል በህይወትና በሞት መካከል እንደሚገኝ ቄሮች ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በተያያዘ ዜና እዚሁ አምቦ ከተማ ውስጥ ኩመላ ሁንዴና አሽከርካሪው ሰላይ አወቀ ዘውዴ በተባለው የወያኔ ቀንደኛ ተላላኪዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል መያድ ባለፈው አመት ሐምሌ 2005 ዓመተ ምህረት ከ600 ጠቅላላ አባላቱ 390 በተገኙበት ስብሰባ ቢያካሄድም ምርጫ ቦርዱ ግን ሙላአተ ጉባኤው አልተሟላም ሲል መዋሃድ እንደማይችሉም ማሳወቁ የአመራር አባላቱን አነጋግሯል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ጉባኤ ሲያካሄድ የተገኙት 285 አባላት በመሆናቸው የህጋዊ እንዳልሆነ በጽሁፍ ማሳወቁን ገልጿል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በመኢአድ አንድነት ለዲሞክራሲ ለፍትህ ፓርቲ መዋሃዳቸውን እንዳይሳካ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እንቅፋት ሆኖብናል ሲሉ አማራሩም መኢአድ ባለፈው አመት ሐምሌ 2005 ዓ.ም ከ600 ጠቅላላ አባላቱ 390 በተገኙበት የስብሰባ ቢያካሄዱ ምርጫ ቦርድ ግን በለአተ ጉባኤው አልተሟላም ሲል መዋሃድ እንደማይችሉ ማሳወቁን የአመራር አባላቱ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ፓርቲው ጉባኤውን ሲያካሄድ የተገኘው 285 አባላት በመሆናቸው ይህ ህጋዊ እንዳልሆነም በወቅቱ በጽሁፍ እንዳሳወቀ ገልጿል ዜና ረፍት የዳግም ወንጭፍ ጋዜጣ አሳታሚና ከፋፋይ ጋዜጠኛ ሌኩን እንግዳም በተለያዩ ጋዜጦች ሲሰራ የነበረ ጠንካራ ጋዜጠኛም ነበር በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ አንቱታን ያተረፈ ጠንካራ ጋዜጠኛም የኦሮሞ ህዝብ በደል የሚያማውና እውነትን ፈልፍሎም ለኦሮሞ ህዝብ መበደል ጠበቃና ዋስ የነበረ ጠንካራ ጋዜጠኛ ነበር በዳግም ወንጭፍ ጋዜጣ ተከሶ 2 አመት ተፈርዶበት ከስር መውጣቱ ይታወሳል ሆኖም ከጊዜ በኋላ የልብ ህመም ተጠቂ በመሆኑ ምክንያት ከመና ሲከታተል ቆይቶም ከትላንትና በስቲያም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ጋዜጠኛ ሌኩን ለአክማዳም የደረሰ ወንድ ልጅ ነበረው ለጋዜጠኛ ሌኩን ቤተሰብና እንዲሁም ለስራ ባልደረቦችም እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጠንላለን በጋዜጠኛ ሌኩን ሞት ሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍል ጥልቅ መራር ሐዘን እንደተሰማን እየገለጽን ለወዳጅ ለዘመዶቹም ለባልደረቦቹ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጠንላለን በሶሻል ሚዲያ ሐሳቡን በመግለጽና ስርዓቱ በትግራይ ክልል የሚፈጽማቸውን በደሎች በማጋለጥ የተለይቶ የሚታወቀው የመቀሌው ዩኒቨርሲቲ ምሁር አብርሃም ደስታ ዛሬ አራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በፌደራል ፖሊሶች ታጅቦና እጁን በካቴና ታስሮ ሲገባ በግቢ ውስጥ ይጠብቁት የነበሩ ሰዎች በጭብጨባ ተቀብለውታል የአብርሃም ችሎት ለጋዜጠኞችና ለወዳጆቹ ዝግ በመሆኑ ማንንም ወደ ውስጥ እንዲገባም ባይፈቀድም በጠበቃው አቶ ተማም አባቡልጉ አብርሃም በማከላዊ ድብደባ እንደደረሰ ጨለማ ክፍል ውስጥ መታሰሩን እንዳስረዳ ተናግረዋል ከውጪ ሰዎች ጋር ተገናኛለህ የሚል ምርመራ ጥያቄዎች ሲቀርቡለትም መቆየቱና በማያምንበት ባላደረገው ነገር አድርጊያለሁ በማለት እንዲፈርም መደረጉን ለችሎቱ አስታውቋል ጠበቃው ይፋ አድርገዋል አብርሃ ያቀረቡት የፖሊስ የተባለው ነገር አለመፈጸሙም በግልጽ ተቃውሞ ስማቸውን ጠበቃው ጠቅሶም አብርሃም በድጋሚ 28 ቀን ቀጠሮ ተሰጥቶት ወደ መጣበት እጁም በካቴና ታስሮ ተመልሷል ዜናው በዚያ በቃ መልካም ቆይታ ከቀሪ ፕሮግራማችን በዚህ በቄሮ ዜማ እንሸጋግራለን ወደ ሌላው ፕሮግራም Rama
Narano wadana nabe urtum dalakesen በወያኔ እጅ ያሉ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች በተለያየ እስር ቤት መከራ እየደረሰባቸው ይገኛል። በተለይ በምዕራብ ሸዋም በአምቦ አካባቢ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎችና ገበሬው ታስሮ ቁም ስቅላቸውን እያዩ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ፍርድ ቤት ዛሬ የወሰነው ነገር ሊኖር ይችላል። እስኪ ከቄሮች ጋር የምናረጋውን ቆይታ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አምቦ ጋፈገልገላ ለፍቱ ገረገላ ይሄን ዜማ እናስኪደውና ከቄሮ ጋር ቆይታ እናረጋለን። መልካም ቆይታ። Ambo garagalgala lafanga garagala Ambo garagalgala Ambo garagalgala lafanga garagala Udo ambo kota yonar balafan Yurma ke sagaluna yo kalbi kalatani ወደ ዜማው ወደ በኋላ ጊዜ እንመለስበታለን። ተወዳጁን ድምጻዊ አቶ ታደሰ ተሬሳን እናመሰግናለን። ቄሮ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንክ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በተደጋጋሚ ከሰይፈ ነበልባል ጋር የምታደርገውን ውይይትና ለወገኖችህ የምታካፍለው መረጃ በእውነት እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘ ነው የኦሮሞ ህዝብም ምን ትላላችሁ ብሎ ይጠብቃል። ለዛም ነው እኛ ከናንተ ጋር በተደጋጋሚ ቆይታ የምናረጋው። በኦሮሞ ህዝብና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቄሮ፣ እንግዲህ በያምባምቦ የሚገኙ እስረኞች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ስንት እስረኛን የቀረበው ያምቦ ፍርድ ቤትስ ምን አስተላለፈ ይሆን? ገባዬ ዋና ማዘቡ ሄዳምቶም ማን ኦሮሞዎች ገረባቲ አፍሪቲ ወለ ከጆምላ ማን ኦሮሞ ተፋወመኔ ጎዲን ተሸዋ ምረተጋ ይተማኒ ገራጀ አፍሪቲ ከኒ ለኮፈግረን ሮማ ከና ባቲ ሰሪ ጉቱ ኦቶ ማና ሞርቲቲን ያቴኒራ ከኒ مركنا وما سانيرا سربما مرجسيرا كمان لرا ملكمه نمتكو كل ساغدو غدو داباتو كسيرتي يكمه جسيرا فومبتك ياته نمتكو فاتيا فتمي فتك ستي وانا مرتي تداچو كواجدا سيري دياسي سيري كنازي سيرما في كمان سنله تبدني تو وانا مرتي تنسينا كنا تروسيساني ما تصوارت كنساني وما تكنا ummata nagaa karaa nagaa ummata markasaa gaafatee ummata dhugaa qabu marki keenya maaliif sarbama afaan qawweetiin maaliif marki keenya ukkaanfamalee ummata dhugaasa gaafatate kana ukkaamsanii dhugaa ummata kana gara dabarsuudhaaf jecha ummata kana jumlaadhaan hidhanii daraa turanii booddeerra gaafa uummanni kun kan jumlaadhaan sassaabamee mana hidhaa Amboo Qaccalitti ukkaanfameedhaa keessa ture kun karaa namootaan karaa firoota hiriyoota isaaniitiin gaafa oliyyannoon mana murtii waliigala Oromiyaatti godhamu manni murtii waliigala Oromiyaa haala kana hubattee akka mirgi wabii isaanii eegamuuf yaadija dabarsee ture asiin dura. Ajajni kun gaafa darbuu ittuma haala biraa keessa seenuudhaan abbootii alangaa mana murtii Oromiyaa kana walitti qabanii akka himanni sobaa irratti banamu bakka ilmaan Oromoo kun gadi gadhiifamne jecha shirri guddaa ilmaan Oromoo irra kaa'ame himanni mana murtii waliigala Oromiyaa irratti akka himanni irratti banamu ta'e yeroo ammaa kana beellama masala maffaatiif jecha ilmaan Oromoo kan hidhamanii
Selliam Botare Arkaman Garana Jatani Zakiti or Kanta Kana Imano Moga Kumatilakawan kan Kitikawan and Borati and Nenkesa Garanamota Jatani Zakiti or Hiratra Gargan Mata Manamotio Miarati Rati Lama Mafara Yanuya Rakuni Ambora Pen Kokolakaran and Totana Manamotiri Oromia from Finagis. It's a little Lambo Kazan of Finnagan or Toll Serpani or Kormagudu or more lane to Maru, or Toll Serpani or Talk of Sormo Farpani or Tobili to Masani or Masani or Lenny. Amma policy to the Wuti, Idakani, Sagani Kuta, and to the Kalina against Magala Virginia, Daka Magala Virginia, Ambo, Kilometra, Gutara, Karahunda, Nemani, Amana Morticia, and Grandame, Nuyara, Kanagawan, Piatagudo, Marti, and Tota, Tonafin, Erion, Sani, Saponton, or more of Tonafin, Manamortis and a hundred to Pani, Manamortison, Yara, Kanagaman, Morticia, Oromia. Hana ba iya te sabana ba iri pisai sake zakore hana sotti kanton gojjani ti sapontan no ofimati antota gojjati merakazudan lokewani tepaloni tika motuma bare namne akkadan tika sotti umakara soda buddawa kawani lagdalat mobani ummata kana eegaa olan yaarraa kana ummanni ijoolleen keenya balleessaa hin qabdu ijoolleen keenya badii malee waan gaaffii nagaa gaaffii keenya waan dhugaa waan gaafatteef kan dhabde malee ijoolleen keenya badii biraa dalagdee yakka biraa gootee miti kun immoo yakka miti gaaffii mirgaa fi ammallee gaaffii keenyaaf deebiin kennuu qabuutu irra jiraata malee ijoollee keenya hidhuun furmaatan ta'uu kan jiru kan ummanni kun amma ammaatti illee kan ummanni kun jabeessee sagalee dhageessisaa jiru haala kanaan egaa manni murtii waliigala Oromiyaa guyyaa har'aa kana muddama guddaa keessa oole haala kanatu ture. መልካም እንግዲህ ቀደም እንደገለጽከው ወደ 36 የኦሮሞ እስረኞች ወደ አዲስ አበባ እንደተዘዋወሩ ነው እየገለጽክ ያለው የጠቅላይ ኦሮሚያ ፍርድ ቤት 6 ኪሎ አካባቢ ያለው አካባቢ ነው እንግዲህ የሄዱት በቀድሞው ከሆነ ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ 128 ኪሎ ሜትር ነው በአሁኑ በአዲሱ መንገድ ከሆነ 90 ኪሎ ሜትር እየገለጽክልኝ ያለው የዘፈኑ እንግዲህ እዛ ድረስ መድረስ በጣም የሚገርም ነው እንደው የሐሰት ምስክር ሲባል እንደው እኔ ያለኝ መረጃ ፖሊሶችን ሲቪል አስለብሰው ነው ምስክርነት ያቀረቡት የሚባልም ነገር እየደረሰኝ ይገኛል መረጃው ክሱስ እንደው ምንድነው የሚለው አቃቢ ህግ በእነዚህ እስረኞች ላይ ያቀረበው ክስ ምንድነው የሚለው ይዘቱ ምን ይላል አኩን ወከከና ነጋቲ ነው መተመርገታ ጋፈከ ኡመታ ኦቶ ቀበኝነት እንደሆነቱ ምርገና ወከንለን ሰርጉን ummata marga sagafachaa jiru kanaan deebisanii sorokee sitoota dabalanii sinin miseensota adda bilisummaa Oromooti argama adda bilisummaa Oromoo ummata harkaan fakkisuudha ummanni kun argama adda bilisummaa Oromoo qaba jechuudhaan kan ummata kanarratti manni banamee kanneen hidhaa jiran keessaa gara nama 68 irratti manni kun haala kanaan kan baname namoota kanarratti illee dabballoota isaanii horiidhaan bitanii tudakani ragar tu kopesa jirangaran namoota dhibba oliti kani ragar koppa jiru kun romma kana ifaanille eenyummaan isaanii nama eenyu akka ta'an bira gahamee jira uummanni kun isaanii irratti gammadee jira isaan kun horiidhaan kan bitaman malee jarri kun badii gochuu isaanii arganii badii jiru goone malee jalqabuma raajyoodhaan ala uummanni kun uummata badii qabu miti suniyyuu himanni irratti dhiyaatee jiru himata sobaa ta'uusaa manni murtii waliigala Oromiyaa yeroo ammaa kanatti hubatee jira. Hawaasni nama dhufu kana keessatti ijoolleen himannaadhaaf illee umuriin isaanii hin eeyyamne umuriin isaanii illee himannaadhaaf gahaan taane namoonni umuriin isaanii waggaa 14 fi 15 gadi namoonni isaanii illee himata kana keessa jiru haala kanaan kan himanni kun uummata kanarratti baname bifa kanaan egaa uummanni kun aaree ilmaan keenya balleessaa hin qaban waan ta'eef jechuudha uummanni dhamtoota kanatti na hiriiruudhaan kan uummanni dursee uummanni konkolaataa uummataatiin kallattii garaa garaatiin dursee otoo guyyaanii akka kaleessumtiitti kan uummanni dursee galee sabboon kan Oromoo dursanii guyyaa beellamaa kana beekanii
taati nabarat dursani irratargamani manni murti waliigala Oromiyaa guyyaa irraa kana jeequmsa guddaa keessa walii shofeefuu waan qabanii gadhiisan qabanii dhiphatanii egaa baay'ee rakkisaadha namni sobaa baatee deemu namni dibbee sobaa deemuu fi uummanni dhugaa harkatti qabatee deemu yoomiyyuu ta'e manjifata malee injifatamu haala kanaan egaa waan qabanii gadhiisan dhabanii yoo itti waan murteessan dhabanii har'a dhiphatan kana keessatti namoota umuriin isaanii himannaadhaaf illee hin geenye qorannoodhaaf bulchanii warra kaan carraa sadumaatii fi gaafa guyyaa soddomaatti kan beellamni dabalataa kan qabame namoonni kana keessaa gara namoota 41 namoonni ta'anii akkuma godinicha irratti mirgi wabii akka eegamuu fi ta'eetu jira haalli sochii hawaasni kun gochaa jiruu fi uummanni kun ilmaan isaa cina dhaabbatee ilmaan keenya balleessaa hin qaban jechaa jiru kun sadarkaa kanarratti fiduu danda'eera. Amma kana gara namoota 41 ta'an namoonni mirgi wabii eegamee fi jiru isaan akkuma godinicha irratti warra sadarkaa mana murtii walii gala Oromiyaatti dhiyaateen malee kan isaan kanaagaa gariin isaanii warri kaan umuriin isaanii garaarra deebi'amee akka qorannoon godhamu lammaffaa immoo himanni isaan har'a ittiin shororkeessummaadhaan himataman kun uummanni Oromoo jalqabumarraayyuu gaaffii mirgaa dhiyeesse gaaffii zanayyuu immoo isatti gaaffichi akka shororkeessummaa hin jedhamne gaaffii mirgaati gaaffii mirgaa kana immoo barreeffamaan bifocha hundaa'ee bifa orgaanaayizii ta'een kan inni haala seera qabeessaan kan inni dhiyeeffate kanaaf himanni duratti banamaa jiru kunillee himata shororkeessummaa hin jechisiisu gaaffii mirgaati malee gaaffii shororkeessummaa nu jechisiisu miti kun lafaa fuudhamee nutti maxxanfamuu hin qabu jechi shororkeessummaa jedhamu kun hiika mataasaa qaba addunyaan hiika mataasaa itti kenna seerri biyya lafaa hiika mataasaatti kenna shororkeessummaan lafaa kaafamee nutti maxxanfamaa jiru kun irraa kaafamuu qaba nuti gaaffii mirgaati kan gaafachaa jirru malee waa'ee shororkeessummaa waa'ee maalii faana waliin qabatu jechuudha uummanni kun ammallee mirga isaa falmachuutti jira haala kanadha wanti jiru yeroo ammaa kana. እንግዲህ እነኚህ የኦሮሞ እስረኞች 13 14 ዓመት 16 ዓመት የሆኑ ልጆች ናቸው እንደው 18 ዓመት እንኳን ያልሞላቸው እንደሆነ ነው ከባለፈው የደረሰን መረጃኛም ስም ዝርዝራቸውን ጠቅሰን አቀርበናል እንደው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተው የመነጋገር እንደው እድል ነበራቸው እነኚህ እስረኞች ጠበቃስ ይኖራቸዋል የአምቦ ህዝብ እንዴት ነበር እነኚህ ልጆች ወደ ፍርድ ቤት ሲሄዱ የነበረው የአምቦን ህዝብ እስኪ ሁኔታ ግለጽልኝ ስሜት ምን ይመስል ነበር የአምቦ አየር ምን ይመስላል ባየ ወንት ለማጃይቡ ማኪን ከምቶታ ከናለው ቶናፊን ፍሮን ዛንለ ቶናፊ ወመንኩን የሮ አማከረቲ ደርገቆታ ከናፋና ከኤ ኢልማን ኬኛ ዱጋ ማለቶ ሙሪን ሳኒለ ሲማታ ሳኒ ኔየም ቲኒት ቢልቀም ሁማን himanna irratti baname ilmaan keenya warri gamantaane kaffalaa jiran kana cina dhaabbachuu qabna jedhee uummanni sochii ulfaataadha uummanni kan gaggeessaa jiru namoonni kallattii garaagaraatiin bakka bu'ummaa fudhatanii abukaatollee dargaggoota kanaatiin fudhatanii dargaggoota kana jala dhaabbatanii dhimma kanarratti mormii guddaadha mormiin gaggeeffamaa jiru dhimma kunillee ammallee bifa mana murtii sadarkaan mana murtii waliigala Oromiyaa irratti illee amma sadarkaan gara qorannoo taatee bu'aa qoratamu dhimma kunirra deebi'amee amma jedhamutti gahame haala jiru dhiibbaa uummanni gochaa jirurraa kaasee mana murtii Oromiyaa dhimma guddaa keessa galuudhaan dhimmi kun akka qoratamu kan inni gochaa jiru yeroo ammaa kana dhimmi kun irra deebi'amee dhugaatti uummanni kun jennaadhaan qabatamaadhaan kan inni dhiyeeffate dhaadannoo inni guyyaa mormii sana dhageessisaa ture shororkeessummaa jechisiisamuu uummata kana hin jechisiisu jedhullee irra deebi'amee akka ilaalamudha. Maaliif uummanni kun kan gaafachaa jiru mirga isaati uummanni kun kan gaafachaa jiru mirga abbaa biyyummaa mirga qabeenyaan isaarraa fudhatamu mirga lafasaa mirga qe'eesaa mirga abbaa biyyummaa isaati kan uummanni kun gaafachaa jiru mirga keenyatti arbamee qe'ee keenya irratti tuffatamuu qabnu qe'ee keenya irratti hidhamuu qabnu qe'ee keenya irratti dhiitamuu qabnu mirgi nuti akka dhala namaatti qabnu fi akka dimokiraasiitti qabnullee nuuf kabajamuu qaba uummata jechaa jirudha malee uummata yookiin saba tokko yookiin mirga nama biraa irratti dhiibbaa geessisaa jiru miti uummata mirga kan ofiitti fudhachuudhaaf jedhee uummata mirga isaa gaafachaa jiru afaan qawweetiin ukkaamsanii ofii shororkeessanii uummata kanaan ati shororkeessaadha jechuun mataa isaatti yakkadha itti gaafatama
جلا نما سندن دوجارا ومن نقول حالا كان نجا أملي دوجي نمتا حالا باي هدام توتا ممنا أفضل رماجران كايتنا ومني دم تادان كايتا بجاجرا سننلقا مغانا بورا كاسي كما مغانا انترنت جيتما مغانا تلجيني ومني أنتما gaafa kamummaa mataansaa fudhatee akka amantaa dargaggoota irraa qabu akka dhimmichi dhimma uummataa ta'e akka gaaffii uummataa ta'e uummanni ammallee ifatti mul'isaa jira. መልካም እንግዲህ እኛም ድሉ ከገጠመን የከፍተኛው ፍርድ ቤት የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሬጂስተር ክፍል ለመጠየቅ ሙከራ እናረጋለን። እንደው ሌላ በሌላ በኩል ድምጻዊ ጃምቦ ጆቴ ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ስለሱ ያላችሁ መረጃ ይኖር ይሆን? ከንኩናማ ሳንኩን አርቲስቶን ኦሮሞ ጆሌኒ አርቲ ኡመተ ከና ጉድሱዳ ፊ አዳ አፋን ቴና ኡመተ ከና ጉድሱዳ ፊ ጆሌኒ ጀተን ወረካ ኮኖ አርቲስት ጃምቦ ጆቴ አቻሉ እንዴሳ isaan kana irratti isaan kana dabalatee artistoonni oromoo isaanii irratti warri tolaa uummata kanaaf guddina aartii oromoo irratti warra hojjetan warri sabboonummaa uummata kanaa irratti warra hojjetan akkuma beekamu shira kan irratti hojjetamu saamsuudha kan irratti hojjetamu doorsisuudha kan irratti hojjetamu mi'ajjeefamtu jechuudha kan irratti hojjetamu kana kun egaa dhiibbaa guddaadha kan isaa irra ture. Egaa haala kanaan haalli gidduu kana haalli isaan keessa jiranillee gadi qabaadha kan ijoollee artistoota oromoo kanarratti fudhatamuudhaaf ta'e amma kunoo gurra uummataa ta'e illee mataasaatti riivoluushinii mataasaa danda'e biyya kana keessatti kaasuudhaaf baay'ee uummanni baay'ee aaree jira. Haala keessattuu artisti Haacaaluu Hundeessaa artisti Jaamboo Jootee ijoollee qubee jenereeshinii kana keessatti kan dargaggeessi jaalatu kan uummanni jaalatu artistoota naamusa qabanii haalli safuu fi aadaa uummataa eeguudhaan kan waa'ee uummata kanaa jala dhaabbatanii dargaggoota kana aadaa uummata kanaa aartii uummata kanaa irratti hojjetan waan ta'eef uummanni baay'ee jaalataa nuti baay'ee jaalannaa dargaggoonni baay'ee jaalatu isaan kanatti bu'u jechuun ija uummataatti bu'achan gaafa dargaggoota kanatti bu'u uummata kanatti bu'u uummanni kun immoo uummata sodaatu uummata hidhaa sodaatu miti ifatti agarsiisaa jira baay'ee wareegama lubbuu kaffalee hidhaa sootee wareegama fedhe kaffalee agarsiisaa jira hidhaa sodaachaa jiru oromoon har'a hidhaa keessa dhaabbatee dhaadachaa jira siniibsuu yaaletti utuu poolisii meeqaan ajjabamee jiru oromoon isuma kana dhaadannoo dhageessisaa sirbaa magaalaa Amboodhaa hamma Finfinneetti deemuu jechuun eenyummaa irratti agarsiisaa jira hidhaa sodaachaa jiru du'a sodaachaa jiru mirga koo falmachuun hawwayya jedhee oromoon akkaan lubbuusaa jettee mirga isaa waraansiifachaa jiru isa kana diinillee yeroo ammaa kanatti isa kana hubachaa tura jira oromoon illee isa kana hubachuu qaba isa kana wal duukaa ta'e oromoon illee waan hojjetamuu qabu waan haalli yeroo eeyyamtu irratti harka wal qabatee ta'e waan hojjetamuu qabu hojjechuu qaba oromoon illee. የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል ስራችንን ካላቆምን በሞት ሊቀጡን እንደሚችሉ በቀደም ተደውሎ ተነገረን። የተደወለበት ስልክ ቁጥር 9617190514 በዚህ ስልክ ተደውሎ ሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን በአስቸኳይ ስራውን ካላቆመም በሞት ሊቀጡን እንደሚችሉ ዛቻና ማስፈራሪያ ደርሶናል እንላለን። የኦሮሞ ህዝብ እንዲያውቅልን እንገልጻለን። ቄሮ በመጨረሻ ልታስተላልፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥ። አገያየን ኑቲ ካኑ ቢጀቱን ማጅራቱ አፋን ኡመተ ኬኛ ተኤ ሰገሌ ኡመተ ኬኛ ኩኖ የሮ ዳገረ የሮቲ ቶኮ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመታቲ ሚዲያ kana dura kan dhaabbatu uummata kana dura akka dhaabbatetti uummanni kun hubachuu qaba. Uummanni kun keessattuu kan biyya xiqqoo biyya dahoo siyaasaa qabdu keessa jiru kan biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiru waan qabu waan danda'u qabeenya isaa fi beekumsa isaa ta'uu qofateen miidiyaa Oromoo diinii irratti duulaa jiru kanatti na dhaabbatee waan godhamuu qabu gochuu qaba. Gumaacha barbaachisu godhee miidiyaa jabeeffachuu qaba. Sagalee Oromoo jabeessuu qaba. Lammaffaa sochii uummanni gochaa jiru kana irratti garaa
keenya kutanneef murannoodhaan uummanni ka'ee tumsa gochuu qaba. Tumsa barbaachisu. Tumsa sagaleetu barbaachisa. Tumsa sagalee gochuu qaba. Tumsa mormiitu barbaachisa. Tumsa mormii gochuu qaba. Tumsa hubannaatu barbaachisa. Waan danda'u waan beekuu qabeen sochii uummanni biyya keessatti jabeessa gochaa jiru. Sochii dargaggoonni biyya keessatti jabeessuudhaan gochaa jiran kana uummanni keenya cina dhaabbatee waan godhamu qabu yeroo itti gochuu qabu ammadha. Haala laalanii yeroo laalanii sochoota hin taane dirqama qabsoo fi hadhaa qabsoon nama gaafatu kamiyyuu kaffaluudhaan waan hojjetuu qabu Oromoon kamiyyuu yeroo kanatti hojjechuu qaba. Keessattuu yeroo itti diinni qiyyaafatee miidiyaa tokko dhimma saba kanarratti kan hojjetu tokkoqsuudhaaf irratti hojjetu Oromoon taa'ee ilaalamuu qabu. Yeroo mana abbaan gube ormi jididhaan dirmataa dha. Saa abbaan gaafa jabse ormi immoo ijjaamsaa jedhama. Isa kana Oromoon hubachuu qaba. Kanaan waan hojjetamuu qabu Oromoon amma hojjechuu qaba. Miidiyaa isaa jabeeffachuu qaba. Miidiyaa isaa ijaaruu qaba. Miidiyaa isaatiin gumaacha barbaachisu gochuu qaba. Isa kanarratti Oromoon dirmannaa barbaachisu gochuu qaba. Ilmaan Oromoo biyya keessatti hidhamaa dararamaa jiran kunoo gurra addunyaa biyya lafaatiin kan gahaa jiru keessaa tokko miidiyaadha. Miidiyaan gahee guddaa akka qabu Oromoon hubatee miidiyaa kana cina dhaabbatee miidiyaa kana gargaaruu qaba. Miidiyaa kana guddisuu qaba. Miidiyaa kanaan gumaacha barbaachisu gochuu sana jiraata. Isa kanarratti Oromoon hoodhaa wal dhageenye hoodhaa wal hubanne isa kanarratti aansa barbaachisu boonee diina keenyarraa aanuun dirqama. Isa kanarratti eenyummaa keenya mul'isuu qabna. Dandeettii keenya mul'isuu qabna. Qabeenya keenya mul'isuu qabna. Injifannoo keenya mul'isuu qabna isa kanarratti. Ilmaan Oromoo biyya keessatti dararamaa jiran mana hidhaa keessa jiraniif dirmannaa barbaachisu yeroo itti goonu amma. Yeroo bira dhaabbannu amma. Yeroo itti sagalee isaanii taanee afaan isaanii taanee akka isaanii buune yeroo iyyannuuf yeroo nuti bakka hundatti sagalee isaanii dhageessinu amma. Biyya keessaa guyyaa beellama ilmaan Oromoo mana murtiitti deddeebi'an kana hordofnee namoonni ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran bakka jiran hundatti gurra qeensuun dhaggeeffannee mormii dhageessisuu qabna. Himannaan ilmaan Oromoo irratti dhiyaachaa jiru himannaan soba. Ragaan sobaa ilmaan Oromoo irratti qindeeffamaa jiru kun ragaa sobaa ta'uusaa sagalee keenyaan mirkaneessinee iyyuu fi qabna yeroo kanatti. Kana yoo Oromoo naana kanaan harka wal qabatee hojjetaa diinni yeroo inni Oromoo biraa harcaa jiru yeroo inni Oromoo biraa deebi'uu danda'u kanatti Oromoon jabaatee hojjechuu qaba. Haalli jiru kun baay'ee dadhabsiisee jilba buusuu jira waan ta'eef warra afaan qawweetti amananii guyyaatti isaan aangoorraa darbaman dhiyaachaa waan jiruuf Oromoon isa kana garaa kuteenyaan jabaatee hojjechuu irra jiraata. Bakka jiru harka wal qabatee ka'uu irra jiraata. Tokkummaadhaan wanni guddaan wanni uummata Oromoo barbaachisu yeroo kanatti harka wal qabatee uummanni Oromoo ka'uu qaba. Wal dhagahuu qaba. Wal cina dhaabbachuu qaba. Wal mararfachuu qaba. Oromoon wal malee hin qabdu. Oromoon akka kanatti harka wal qabatee wal faana ka'e jennaan inni bilisummaa isaan gonfanneef hin jiru. Isa kanarra kaa'uu qaba ይፋው Oromoo yeroo ammaa kanatti. የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ሳትቆጠር እንደ አውሬ እየታደንክ እየተገደልክ በቤትህ የቤት ተመልካች ሆነህ እስከ መቼም የኦሮሞ ህዝብ እጣ ፈንታው እውነት ስደት ሞት እስር ይሆን? እንዴት ከዚህ መከራ ሊወጣ ይችላል የኦሮሞ ህዝብ ለራስ ስትል እወቅ። የኦሮሞ ህዝብ ተነስ እንላለን። ቄሮ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በሌላ ጊዜም አዲስ ነገር ካለ ደግመን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ ቄሮ። የኦሮሞ ህዝብ እስከ መቼም ከይ የኦሮሞ
Negalo tokotane galtu firande ይህ ተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ሌላኛው ቄሮ እንሸጋገራለን። ጤና ይስጥልኝ ቄሮ እንደምን ዋልክ? ሰላም እንደምን እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ በምዕራብ ሸዋ እና እንዲሁም በጅማ አካባቢ በተቀላለ በኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል? እስኪ ግለጽልኝ። ምን ተፈጠረ ዛሬ? ዛሬና በዚህ ሳምንት ውስጥ በጣም በልዩ ሁኔታ በዚህ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ግፍ የተፈጠረ ያለ ነው። እንደዚህም ከዚህ በፊት በአምቦ ማረሚያ ቤት እንደዚሁም በሰንተል በሆማቸው በአምቦ ፖሊስ ጣቢያ የተገኙት ተሰብስበው በአምቦ ማረሚያ ቤት ገብቶ ነበር። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኦሮሚያ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ነበራቸው። እነዚህ ለፍርድ ቤት ቀጠሮ የነበራቸው እስረኞች በጣም በሚገርም ሁኔታና በማስደነቅ ከማረሚያ ቤት እንደወጡ እየዘፈኑ የኦሮምኛ ዘፈን ኦሮሞን ጎጥ ማድሮ እያሉ እየዘፈኑ ወደ አዲስ አበባ ነበር ሲሄዱ የነበረ። በዚህ ላይ የአምቦ ነዋሪዎች እንዳሉ ወጥቶ በመንገድ ላይ እጃቸውን እያለባለቡ ወደነሱ እየተደሰቱ እነሱን ደስታቸውን እየገለጹላቸው እነሱን ደግሞ በማሳወቅ በማኪና ውስጥ እነሱን እያዩ እየተደሰቱ እንደው ወደ ፍርድ ቤት እየታሰሩ ሳይሆን ወደ ፍርድ ቤት የሚሄዱ ነገር የሚያስመስል ይሄ ጎጥና የሚመታቸው ቆራጥነታቸው የሚያሳይ ጀግኖች መሆናቸው ነው የምንረዳው። ግን እኮ እዚህ ላይ አንድ ነገር ላነሳ የምፈልገው እነኚህ ልጆች እየታሰሩ ያሉት በኦሮሚያ ምድር ላይ ነው። ፖሊሱም የኦሮሞ ተወላጅ ነው፣ ታሳሪውም የኦሮሞ ልጅ ነው። የኦሮሞ እስረኞች የኦሮሞ አሳሪዎች ሁለቱ እንደው አስቸጋሪ አይሆንም? የራሱን ሰው በራስ ማሰር የኦፒዶ በኢህአዴግ ስልጣን ውስጥ ያሉ ኦፒዶች ከዚህ ምን ይማራሉ? የራሳቸውን ሰው በማሰርና በማሰቃየት እንደው ነገ ከተጠያቂነት እንደው ያመልጡ ይሆን? ምን ትለኛለህ? ማንም ታሪክ መቀየር ይገባል። ይሄ ነገር ከታሪክ ተጠያቂነት አይወጡ ዘመን ብንላቸው እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ልብስ ብቆሽሽ በሳሙናና በውሃ ነው የምናወጣው። የማንኛውም ሰው ታሪኩ ብበላሽ የትኛውም ሳሙና አሲድ ማወጣው። እነዚህ ሰዎች ታሪክን ፈርቶ የዛሬ ግዴታቸውን ተወጥቶ እነዚህ ተመልካቾች እነዚህ ተማሪዎች እነዚህ እድሜያቸው እንኳን ያልደረሱ ፍርድ ቤት ቆሞ ሌላው በጥይት ሌላው ስቃይ የሚያው እነዚህ ስቃይና መከራ አይቶ የራሱን ግዴታ መወጣት አለበት ነው የምንለው። በአምቦ እስር ቤት በተለያየ እስር ቤት ለምሳሌ አሁን ሆለታ የጦር ካምፕ ውስጥ አየሎም አሪያ ወይም የቀድሞው ሙሉጌታ ቡሊ በሚባለው ቦታ ውስጥ አንደርግራውንድ እስር ቤት ተሰርቶ ይገኛል። በአምቦ እስር ቤቶች ውስጥም እንደዛው ይገኛልና እስኪ ምን አይነት አካሄድ ነበረ? ተደብድበዋል? እነዛ ነገር ማየት እንደው ማጣራት ይችላል? ያጣራችሁት ነገር አለ? እነዚህ ታሰሩት ልጆች በእንደው በፖሊስ ድብደባ ተፈጽሞባቸው ይሆን? ይሄ ምንም አያስጠይቅም። እነዚህ ልጆች እኮ የታሰሩት በተለያዩ ጊዜ እንደተገለጸው እነዚህ
ልጆች የታሰሩት በድብቅ ቦታ በማይታይበት ቦታ በፎማቸው በራሳቸው ትንሿ ትግራይ የምትባለው አካባቢ ነው። ትንሿ ትግራይ ማለት የሌላው ብሔረሰብ የሚሰራበት ካምፕ አይደለም። የአንድ ጥቂት ብሔር ብቻ የሚሰራበት ካምፕ ነው። እዛ ደግሞ ማንም ገብቶ እነዚህ ትልቁንም አዛውንቱንም ህፃናቶቹንም ተማሪዎችን ወጣቱን ማንም እዛ ገብቶ የማያሰው የለም። ዛሬ እኮ እኛ ሀይቅ የምናወራው በአይናችን ብቻ ያየነው ሰዎች ናቸው። እስከ ዛሬ እኮ ሞቶም የጠፋ አለ፣ ታስሮም እስካሁን ያልተገኘ አለ። አሁን ለምሳሌ ፎማቸው ብንወስድ ማንም ወልዶ እዛ ቦታ የማያ አለ። እዛ በአምቦ ከተማ ውስጥ ቤተመንግስት አለ። ቤተመንግስት ውስጥ ደግሞ አንደርግራውንድ አለ። አንደርግራውንድ ውስጥ ደግሞ ማን እንዳሳሰረና ማን እንደሞተ ማን አካላት ጎደሎ እንደሆነ ማንም እኮ አያውቅም። ይህም ታሪክ ብቻ ነው የሚያውቁት፣ ሰዎቹ ብቻ ናቸው የሚያውቁት። ይህም ደግሞ አንድ ቀን ማውጣቱ አይቀርም። ይህም ሰርቶ ታሪክ ነው፣ ታሪክ ያውቋል ይህን ጉዳይ። የአምቦ ተወላጆች ባለ ሆቴሎች እንዲሁም ባለ ሀብቶች ከኦፒዶ ጋር አንድ ላይ ሆነው የኦሮሞ እስረኞችን እየበደሉ እየጠቆሙ እየመሰከሩ እያስደበደቡ ይገኛል የሚባል መረጃ ደርሶኛል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ባለፈው በአምቦስ የመብት ጥያቄ በተነሳበት ሰዓት በወይዘሮ አበበች ሆቴል ውስጥ ከፍተኛ ረብሻ ተነስቶ መስተዋት እንደተሰባበረና እንደተቃጠለ ሲገለጽ ነበር። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? እውነት የኦሮሞ ህዝብ እነኛ 13 እና 14 ዓመት የሆኑ ህፃናቶች ይሄንን ድርጊት ፈጽመዋል፣ ሽብር ነስተዋል ሊባል ያስችላል? እነዚህስ ባለ ሀብቶች በእነዚህ ህፃናቶች ላይና በተለይ በኦሮሞ አካባቢ ህዝብ ላይ ሊመሰክሩስ ነው ሞራል አላቸው ትላላችሁ እናንተ? ማንም ሞራል የላቸውም። ምክንያቱም እነዚህ ተማሪዎች እኮ ዛሬ ከ18 በታች ወይም ደግሞ ከ15 በታች ተማሪዎች ናቸው። ከአንደኛ ክፍል እስከ 8ኛ ክፍልና ከሃይስኩል እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ለማንነታቸው ይወጡ ለማንነታቸው ሲታገሉና በአግባቡ ጥያቄ አቅርቦ ለመመለከተው አካል ላስተዳደሩ ለትምህርት ቤት አስተዳደሩ በሁሉም በመመለከታቸው ሁሉ አካላት አቅርቦ ነው ጥያቄያቸው ለማንነታቸው ጥያቄ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት። በዛ ተርፎት የማንነታቸው እነዚህ ንብረቶች እንዳትጎዱ እንዳታቃጥሉ የማንኛውም ብሔረሰቦችን ጋር አንጣላም። እኛ ጥላችን ከብሔረሰቦች ጋር ሳይሆን ከስርዓቱ ጋር ነው። በማንነታችን ማፈር የለብንም፣ በሀብታችን መዘረፍ የለብንም ተብሎ ነው እነዚህ ጥያቄዎች። ከዚህ ጥያቄ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄ ተነሳው መልሱ ድብደባ፣ እስራት፣ ሞት፣ ግድያ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ ነው እነዚህ ሁሉ እርምጃዎች የተወሰዱት። እነዚህ ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓት ከሳሹ እነሱ፣ ደብዳቤም እነሱ፣ ገዳይም እነሱ። አሁን ልጥራላቸው እንችላለን። እነዚህ ሰዎች የመንግስት ሰራተኞች እና ፖሊሶች ናቸው። አሁን በምስክርነት የቀረቡት እንዳለ አንድ ግለሰብ እንኳን ነዋሪ አይደለም፣ ግለሰቦች አይደሉም። ኮሚሽነሮች፣ ኮማንደሮች እንዳሉ የአስተዳደሩ የክልሉ ደህንነት ኃላፊዎች ናቸው። እነዚህ ስማቸው መጥራት ይቻላል? ስማቸውን አሁን እነዚህ ይሄ አሁን የኦሮሞ ህዝብ እንዲያውቃቸው እንፈልጋለን። በእነዚህ ህፃናቶች ላይ ምስክር ጥራልኝ እስኪ። አንድ ሁለት ብለህ ጥራልኝ። በጣም ልጥራለህ እችላለሁ። ኦኬ ስም ዝርዝራቸውን ጥራልኝ። እሺ እስከምትዘጋጅ ስማቸው እሺ። ታሪኩ ሄብሳ ተገኘ አንድ 01 አንድ ብርጋድ ሌጂሳ ጆተን ባለው የደህንነት ኃላፊ የከተማው ደህንነት ኃላፊ ነው። እንደዚያው ቶሎ ጥራልኝ ከሰዓት አንፃር። ኮማንደር ታሪኩ ሐዋራሽ መባለው
ኃይሉ ሚደቅሳ የሚባለው ፍቅሩ አበበ ቦጋለ ብዝነሽ መንግስቱ በሻ 02 ቀበሌ ተስፋዬ ባይሳ ገመቹ ባይታ ተመዳ 01 ሙሉጌታ ከበዳ ያድሳ ናታ አብዲሳ ቢሮ ጥሩነሽ ታደሰ ፖማላ ባዛጋ 02 ቀበሌ ስንት ምስክር ነው የቀረበው? አሁን እነዚህ ከመቶ በላይ ናቸው የቀረቡት። እነዚህ እኮ እያንዳንዳቸው ልቀራለ የሚችልልናለ የጠቅላይ ኦሮሚያ ፍርድ ቤት ይሄንን ተቀብሎ እንደው ምንድነው የወሰነው ያለው? ያው እንግዲህ ቀጠሮ ነው የሰጠው። እነኚህን ምስክሮች ተቀብሏል። ምክንያቱም የአምቦ ፍርድ ቤት ያሉት ዳኞች ጠንካራ ዳኞች እንደሆኑ ከዚህ በፊት አቃለሁኝ። በጠቅላይ ኦሮሚያ ፍርድ ቤት ያሉትም የህዝብ ዳኞች እንደሆኑ ተወሰኑትን እናቃለን። ካድሬዎች እንዳሉ ሆነው ሌሎች ደግሞ ለህዝብ የቆሙ ዳኞች እንዳሉ እናቃለን። እውነት እንደው እነዚህ የህዝብ ዳኞች ጋር የደረሱት ወይስ መንግስት ያስቀመጣቸው ሆን ብሎ ካድሬዎች ላይ ነው ቀርበው ይሄንን ውሳኔ እንዲወሰን ወይም እነኚህ እስረኞች እየተንገላቱ ያሉት? እንግዲህ አሁን ህጉ ሲሰራልና እንደማሰራ በዚህ ላይ ነው የምናረጋግጠው። በዚህ ራሱ በሴንስ ለስንገባ እነዚህ ሰዎች ሀሳሪዎቹም ገዳዮቹም ገዳዮቹም መሳካሪያቸው ምስካሪዎቹም እነሱ ራሳቸው ሆነው ምን አይነት ህግ ይኖራል ብለን አንጠብቅም። ግን ከፈጣሪ ብቻ ነው ፊት የሚፈልገው። እኛ ፈጣሪያችን ፊት ከሰጠን ነው እና ከህዝባችን ጋር አንድ ቀን እነዚህ ሰዎችን ማሸነፍ እንችላለን ብለን የምናወስነው። ቄሮ ምን እየሰራ ይገኛል? ቄሮ በአሁን ሰዓት ከህዝብ ጋራ ህዝብ ለህዝብ ውስጥ ገብታችሁ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ እንዳላችሁ እናውቃለን። ግን በውጭ ያለው የኦሮሞ ህዝብ አገር ቤት ያለው ህዝብ ቄሮ ምን መስራት አለበት? ምን ማድረግ አለባችሁ? ምን ትላላችሁ ለኦሮሞ ህዝብ? ቄሮ ከቄሮም ጋር ወላጆቻችን ጋር ከሌላም ሰው ከወላጆቻችን ብንጀምር እና ከኦሮሞ ብሔረሰቦችን ቀጥለን አልፎ ተርፎ ኦሮሞዎች ያሉበት ቦታ ሆኖ የራሳቸውን ድርሻ መወጣት አለባቸው። የራሳቸውን ተጠያቂነት የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው። ያከለ ይበልጣል ያከለ ያንሳል የሚባለው ነገር ትተው በጥንካሬ በአንድነት ወደፊት መሄድ አለብን። መቼም ወደ ኋላ አንመለስም። ከአሁን በኋላ ታሪክን ከምናወራ ታሪክን ሰርተን ማለፍ ይቻላል ነው የምለው። ታሪክን ከምናወራ ታሪክን ሰርተን ብናልፍ ጥሩ አባባል ነው። ቄሮዎች ነው የመጨረሻ ጥያቄ ላርግ። ቄሮ ከዚህ በፊት ከሌላ ብሔረሰብ ጋራ ከሲዳማ ቄሮች ጋራ ተሰሩ እንደነበረ አውቃለሁ። ያ ግንኙነት ቆሟል በአሁን ሰዓት ወይስ ከሌላ ብሔረሰብ ጋራ አብራችሁ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ እየሰራችሁ ትገኛላችሁ? በዚህ ሰዓት እኛ በራስን እንደራሴ አመላከትም ሆኖ ሌሎችም የራስን ሀሳብ እንደመጋሩ እርግጠኛ ነኝ። እኛ ከማንም ብሔረሰቦች ጋር አይደለም ትግላችን ከስርዓቱ ጋር ነው። ስርዓቱ ደግሞ በማንነታችን እንድንኮራና ከራሳችን ጋር የራሳችን መብት እናስከብር ነው። ብሔረሰቦችን ጋር ከማንኛውም ብሔረሰቦች ተሳስለን እዚህ ጋር ሆነን አብረን ነው እየታገልን ያለ ነው። መልካም እንግዲህ ወያኔ እጁን እያረዘመ በተለያየ ሀገር የባለስልጣናቶችን እያፈነ እየወሰደ ይገኛል። ሌላም ካድሬዎቹን በትነው ለማስፈራራት ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንን ደግሞ ማስቆም የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ 40 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ደጋግመን ምን ጠይቀው ነገር አለ። 4 ሚሊዮን ህዝብ አንቀጥቅጦ እየገዛን ያለው። በአሁን ሰዓት ግን
ክሩ ጠፍቶባቸዋል ወያኔዎች ያንን ክር እንዳያገኙት ማድረግ የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ ነው ስር ነቀል ለውጥ ማድረግ አለበት የኦሮሞ ህዝብ ከልጆቹ ጋራም ተባብሮ አብሮ ሰርቶ ነፃነቱን ካልተጎናጸፈ ድረስ ዛሬም በጫንቃው ላይ ያለው ባርነት ሊወርድ አይችልም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቀሮ በጣም አመሰግናለሁ አወጣው ለግራና እኛም ገርማገር dah barbadesa Ikaela tangi tiara madabi Ikaela tangi ita kukanabi Ikaela tangi tiara madabi Durane adu ita kukanabi Ikaela tangi tiara madabi Durane adu ita kukanabi Abau jabinda waqti abadeta Gasi fatata lapese bogeta Makajirkan mara daha barbadeta Abau jabinda waqti abadeta Gasi fatata lapese bogeta Makajirkan mara daha barbadeta Esa que se llama Sodani Taka Budu itirabu rasat nakaboka Esa que se llama Sodani Taka Abau jabita waqti abadita Gasi fatata lapese bogeta Makajirkan mara daha barbadeta Abau jabita waqti abadeta Gasi fatata lapese bogeta Makajirkan mara daha barbadeta Malata malatu malata malatu malata malatu malata malatu wo bolu gujra bolake gotan ero baonu pe banu ke baran malata malatu malata malatu wo bolu gujra banu ke baran Tati puarere Kotona ke tajore Bela de bunjabati Mata damantite Kayo tati puarere Kota de bunwarere Bela de bunjabati Mata damantite Ubab dabi Sodani Alkangoya danjani Kayo tadi puarere Botona ke tajore Roba dapi Sodani Alkangoya danjani Roba dapi Sodani Alkangoya danjani Jajabe ko jabatu Bile summa gumpatu Ube kute jarbati Ube dina kammati Kayo sati puarere Bosona ke sajore
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችንን እያበቃን እንገኛለን። የቀረን የጀመርነውን ዜማ ወደ እናንተ አድርሰን እንሰናበታለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ቸር ያሰማን። ሰላም silakan daga cilebar dinya lubuta kalutin ban bergar kanu di kufiyani gawana mati ber kanu di kufiyani gawana mati ber Ubantuti wari Shalma unitiya Ubantuti wari Waltani yuhimani Ittamani kulle janala Nafsi Wantuntana Ina babale sunate jalala Waltani yuhimani Ittamani kulle janala Nafsi Wantuntana ما فتحوا من الدجال وهكذا سياحا من ندق في الهبر إن لبوتا كانوا تنبان وغرقر gawana mati ber khannu di kufiyani gawana mati ber haka silahan daga shilebar dinya dibutakan timban ber khannu di kufiyani gawana mati ber khannu di kufiyani gawana mati ber Nama hanya cuba gurih, jati nama hanya cuba gurih. Watani uri mali, itu mana boleh jalan nafsi jitu betul tala, ini nama balai sunat jalan.